Evo gledajte ga kako je legao, kako se je razvukao konj, ali dolazi Inka Komo, prelazi na drugu poziciju sa vozačem Damorom Muharom. Još je nekih 500 metara do cilja. Vodi Lidija Baštec i Victory Records. Dolazi Inka Komo. Da li Inka Komo ima snage da se približi? Izgleda da se smanjuje razlika između njih. Lidija Baštec sa Victory Recordsom vodi utrku, ali Inka Komo ne može, ugalopuje. David Ljubić na drugom mjestu sa Black Fighter Viktorem. Evo ulazi u ciljni pravac i Lidija Baštec sa Victory Recordsom ima prednost koju teško da bilo ko može stići. Borba je tek za drugo mjesto ili ga i nema, znači drugi je Black Fighter Victory, treći Damir Muhar sa Inka Komom, a četvrti Ivan Gliba sa... Oliver Presak, pobjednici Lidiji Baštec i njezinom prekrasnom pastuhu Victory Recordsu. Zahvaljujemo gospođu Vesni iz Ministarstva vanjskih poslova, zahvaljujemo gospodinu Gašparu, zahvaljujemo Lidiji Baštica prekrasnoj vožnji.